Lesivesa kuMalindza sikhala ke ngalomgwaco losuka khona ke kaManzini uya ke Steki. Lesivesa sithi lo mgwaco ungcolile kakhulu kanti ke uhlanganisa nahlane lapho ke kunalabadzala belive bahamba khona futhi ke uya nasesikhuphe. Ngekusho kwamzi kayifanwa kaMamba uchazile ukuthi sebake ke babika kibo ke labafanele kepha ke imphendvulo Solomane kude kuthiwa ke tinkhomo tiyafa emasayini ke emgwaco kuthiwa nawo akasabonakali njengoba ke sekweni kakhulu kulomgwaco. Lokuzivisa buhlungu ngalomgwaco sikhalile ngalomgwaco sesibikile nakubantu abadzala ngendlela umgwaco longqole ngakhona lamgwaco. Ngicabanga ukuthi sowutibonele nawe emsakati lo mgwaco lona unetinini engwenyama letisuka ema-tourist tivakashi engwenyama. Kulamalanga nje ingwenyama beyila ehlane la lo mgwaco lona uhlanganisa nahlane kunesikhumulo sengwenyama lokuzivisa buhlungu. Lapha ingwenyama behamba khona kulamalanga lawa. Lokhu sikhalisa kakhulu sesikhaliswa lo sokusinika inkinga kakhulu ngilokho ukuthi kanzi laba le department lengiyona ibukela umgwaco sekude ngishona munye nje lophilako noma ke ngoba phela sesinale ngqondo ethine ukuthi mhlambeni bahamba bonke emhlabeni asisho njalo ngoba phela lo mgwaco lona ubona nanoma ngangibane uhlanganisa. Ngekusho kwemnomzane Mduduzi Mamba uchazile ukuthi basive bangathatha ke mazembe bayawugawula mane ke bayasaba kugawula tihlahla letingasito. Kepha nje waqhamuka uyintuthuko particular intuthuko nyalo seyiguquke itinyembe dikithi uma sithi nje lendlela longiyo lomgwaqo lendlela longcole ngayo we are willing sibantu benzawo ukuthatha emazembe siyogawula lo yamgwaco but ke lokukhona le lana kwahlanyelwa tihlahla la azathi noma tatite kuhlobisa yini so kufuna sithi hloniphe leto tihlahla leto and leti tihlahla setikhule tiyalingana naleti timilelako nje asakhona uku-identifya leleti ngito nalele tingazito besicela sivene sicelo kanenge several times ucela kwethu bekwe ukuthi laba phela lelitiko lokungilona li-responsible for lo mgwaco aselimane libuye phela li-clearishe sesikhalela tifuyo ngoba tifuyo vele tiyangena la mgwacweni. Itindzabeni teMaswati Channel nginginohlahla thwala sina Gary Carlos Malindza.